Tol Subadri, bandar narkoba terbesar antar provinsi, dihukum 1 tahun penjara dengan subsidi 2 bulan. Sabri bin Anum, bandar narkoba Asia, dihukum 1 bulan 1 tahun 5 bulan penjara dan masih lalai dengan barang bukti alat patang, mancis, dan kaca piring, dihukum 4 tahun subsidi 3 bulan. Sah Ponis. Ibadah serpek Singadong, rumah tahanan asong terlupa, ijon maaur rage subut lang marlapatan koras badan modom isenan marlapit kargo lapsan pura aku lalang aku lakin merung lancar mangeruti songon kudung roh torasni roh etekni man lokus kon panorang nasa dari pe panahakin sa taon mata pengaluh mantar podong pikiran randung imajite labori kubayang pun mau mambundut roti ganda sanggah tuyong gadung naipolda hataunan si gundalang margati tong ni pahamot pakaian makuson sigaret putung kupar paidu tuku sahabatan santing opat baba ando harma burit ni si karon kon dalanhu lau marubah terlambat pagi mitor sarapan push up jantung langsea ibandoras ni songkat atigan teh maruju borit ni si darononku somon pinan padua pagi bawang sore dari ku bersih tong majanjiku bebas kosi au haduan okut mau merminggu selpengasingan
Oke. Bos, ini uang rental anak kamar 11. Oke.